أبشرة إمبوينا أكاسم بوسانو فمتي بردون شلا تنكراتا Haati keenya kun umurii isaanii waggaa 37 daa'imman isaanii hojii daldalaa garaa daldalanii jiraachifataa turanii haa ta'u malee garuu yeroo ammaa kana kaleen isaanii lamaanuu hojiin ala ta'ee jiru. Yaalii isaaniitiif yoo xinnaate qarshii miiliyoona 3 ol akka barbaachisu qulqulleeffataan oli doktoroota garaa irraa. Mam ijoollee meeqa qabdu sinam? Ijoollee 5. Ijoollee keessan akkamitti guddifataa turtan dura? Nagadee namni ijoollee abdii. Abshira. Imboyna akkasin boosan of miti. Nagadeen guddifataa ture namni hin beekne jiru ijoollee kan qotanas. Abshira imboyna indarba yaa jamaa. Namni viidiyoo kana ilaaltu namni haadha qabu haadhatti garaan jabaatu. Haati kun ijoollee lubbuu ofiitiif miti kan isaan ba'aa jiran. Garuu ijoollee koo eessattiin bittinsee du'aa. Ijoollee koo eenyuttiin dhiisee deemaa. Adara lubbu ko na ambisa sin injala jiru. Sayang takwa. Berdun cila tangkarata. Nate, ini nate. Dalcila, selesai malam. ብዙ መከራ አይታለች በጣም ብዙ መከራ እድሜዋ ሙሉ ኖሮች በፀሐይና በብርድ ነው ለመኝታ ብቻ ነው ቤቷ የምትገባው እኔ አልችልም ስለሷ መናገር ያቀተኛል እውነት ነው ስለ እናት ማውራት በጣም ከባድ ነው መንገድ ዳር እየነገደች ልጆቿን አሳድጋለች Egaan qarshii miiliyoona 3 nuti bakka finnu hin qabnu yoo isin nu gargaartan malee kanaaf obboleewwan kan koo ammas waliin taane hin tuffatina waan qabdanurraa karaa akkaawuntii isiniif kaa'amuutiin harmee keenya gargaara waliin taane lubbuu harmee keenyaa baraarru ammas waamicha kiyyaa fi waamicha ilmaan ishee akkasumas obbolaawwan kan koo kanaati. እናት ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ያው ትረዱናላችሁ ሁሉንም ነገር እንግዲህ ያው እናታችን 37 ዓመታቸው ነው አሁን እንግዲህ ባደረባቸው ምክንያት ሁለቱም ኩላሊታቸው ፌል እንዳረገን የተነገረውና ለሳቸው ለህክምና ደግሞ 3 ሚሊዮን አካባቢ ተጠይቋል ማለት ነው ማገዝ ደግሞ ያው በብርም ብቻ ሳይሆን ቪዲዮን ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ ለሚረዱ ሰዎች ማለት ነው ይሄን ተባበሩን የሀገሬ ልጆች ፊታችሁ ላይ ቀርበናል ማለት ነው ሁላችሁም የእናታችንን ነፍስ ታደጉልን እንላችኋለን ሁላችሁም ሼር ኮፒ ሊንክ በማድረግ ተባበሩን ኮፒ ሊንክ ሼር ለራሱ ቀላል ነገር አይደለምና ሁላችሁም አብራችሁን ቆሙ Akkaawuntii Nabil Taamiraat jedhuun 1,36,70,28,48,7 Nabil Taamiraat በሚለው አካውንት 1036702848 ባካችሁን ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ማገዝ እንኳን የማትችሉ ሌሎች አይቶ እንዲያግዙ ይሄንን ቪዲዮ ሼር ኮፒ ሊንክ በማድረግ አደራ እቺንን ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር አድርሱልኝ ፌስቡክ ላይ የምታዩ ሰዎችም ለብዙዎቹ ሼር እንድታደርጉት አደራ አላለሁ አመሰግናለሁ በቅርቡ ደግሞ በደስታ እናታችንን አሳክመን የምንመለስ ይሆናል ኢንሻአላህ የማትችሉት ደግሞ ዱአ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ